gua mala yene de dong an chabe janya long an ramadong bi message me bi mal jo ta kai way ta ko kwam wazim I was not planning over day mo ke message ta ka message me ku circle ni menan ka forum no long ka lo nur community forum awo chiri ni al kirodi je menan ka koro sa no kono shuwa ka koro sa ka menan shuwa je na da ka jube tame ja ku ja shi to wo ku dor shala motot ku bon tame ko jin chapa je la goro bana bo gwana na tananin although ne kon cha kala ler but network beje mo telo network mo gwa mite grame an menan pai roi kana ka lang ken gwa to na pai wo cha kala ler ba lakin na ko shin ngai kon ti chu ko ngai wo no mo dong be pe ka motor ka ra de ko te me lang ken kana wurur ka target as we speak ko chalare wa we ko be jeno ko kwalo goro no jeno kwalo gore agwanter awo medan me che ji do ar chale panga konda me che ri ga ko me che je panga amin che je khayut churi ga ko we me le mal khayut ko wari nyal ka mboga ka panga jama gen the same thing ke nyol leni me che ga ko che je ko be cha won mi chalo we ko cha kamra ko be ko be ko te gombo ke wuror kana lanken tamme matrai to dane ja bom ne cho con thank you boy yene con dong chang je ka message ni privately male kan ya lui ta ko ko cross check man ma cha confirm oh yes ntame ja la rodene jo ne kon ka lang ken ba pai roi grantin go gwa to pai wo 10 minutes ago ken kon chuptin ni dong ba we chubitin kana gwa ko ken mem la ra kaler dong ba we ke dong ba pe ke dong ba pe ngwa che pe sin tan ba ka motot tel ram ngi je but ko ngi ko ne wo ya la gen ko ni rime antinov mi helicopter ngi ko la gen ka ma ka ke gen ka lo ko gwa ma tia but antinov che antino medan la bo ko ne jala medan la jene kem jene no ka tum antino ngode de jen gwa manan ri me ngai ko na gwa jene manan ga tiang ka jube ko cha jene cha nen ne kon ka jube baden tem jen chikulo be bo ka okay ai rimo jen ai te ram cha ko men le ne rimo te men an jen ko jube jen chu boko moto de yene ko la gai je cha ko bil roi ke yan mor ko tele do me ba ko la mi bialin ke je tele do me ba ko la won ne me tele ram pele tele do me ba ko la mi bialin ke je wo ne me kam dan ko gonter ko wo mi kam ngai wo ne darew ene to duore agana tel me de gonter la nangtin ko la wo ki yene ko no dong la te lo ko cha wo chim mi chiro wo piu ba lo ka de ne me ka yen ga re che pan te ke chim mi no che chim mi chere me ma molial alaman wai army
chermite garin mi chalar pan karame dane jeni iche jene teme no wa kamal ka karam mama mol ya len ke mi dong ti gui ramadan la di dor mi chala karam ka wuror konti de sem wuror konti ajen kwala bogrin ya len teme amma le ku wure dan la we abro de chung rai lo ka igen teme wa ma le cha ai we cha ban pin mi ko la jen mala kwa moto le bogrin ya tene ke ko la maladien donga jen ban le donga jen ban ko le lim bar we la di pan chala karam gana jen masi to ne goro ba pas ke ye ko ne kon tele ke ne wong mu go to be ja bong ne rinal ko moto goro wo jira ma ci ben ka la ni teme de share ko the more share the more be odil tera mi jeje la je ye wo just sharing the message bene kon ba ka wolo you are doing your fight mi share and message that mean we should quit the ba ko ramanan chante ka kem ke te gote tin ka Australia ke woni be message ma oje ka your Facebook darame dong chene de kono dong te ka moto ba odil te garame bi no mo bi shop kana gwadu ko ken te la ler kono ler wo ite nya to no agani jin share message ka di yor ka manan che to on tama sharbu malung ke jakat chan ba je ne kon ana gwati tino na meteram na me edu dan ka gonter wala wona de kon to gai ke je ken to ki kon bel roi ko kwidien ko go tankien ka ken ko no ko gonter ko la dare ga ken na malalar ye ma kala me ken ko ne de riyo dan me chebete pek na majen masi to goro wo ba cher ke ye an biya te mal an chere masi dan chere ka rumi to ko ken ko dong bi ji mota already kare rika let pray for them but jilang ken do ba ngai wo te ke myal rodana an ko te mal